kuba turi hano muri Amerika, Imana yaradukuye muri Afurika tukaza tukagera hano. Umuvugabutumwa yabivuze, avuga ukuntu ari mu kuryama neza, akareba firigo, akareba ibintu byose akabona ni sawa. Ni ku mbaraga z'Imana. Bwana siwe. Duheze Imana. Ntawe ubona ishimwe ngo ashime Imana ku by'Imana yadukoreye. Duheze Imana icyubahiro. Haleluya. 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 Amen. Abari bagifite imisozi yamiguma izina rya Yesu. Ngwino nye. Nono jewe nari mfite ikibazo ndi muri Afurika. Mfite murumuna wanje w'umuherezi. Yigeze kugira ikibazo cy'ukuguru n'ukuboko. Nta bitaro batamujanye ngo bamubaga. Bakamubanga bakabaza igufwa bakaribaza. Bari bamaze kuyamara. Nono baravuga ngo nagerino ngo no gahaba ubuvuzi bukomeye. Kandi ibitekerezo by'abantu bamwe bagiye muri Amerika bazashika neza cyo kumubanga. Sizi ukuntu bazamuconga neza ingware yarayigiranye k'imyaka hafi 10. No kabwira Imana kayibwira ngo Mana niyo kurya umuntu mukurikirana. Sizi ukuntu nzamugirana ubusabane burenze cyane. Naramukunda bitego. Nagenda mu gutayo kabwira Imana ngo ariko Mana bose bangatanya yageza arava amahuzo bakaza bashaje. Akararava gutyo niko byari bimeze. Turaza ngo tugera hano muri Amerika igitangaza cy'Imana. Twari turi muri Texas amariro Mutabazi warahazi. Niwe twazanye je nari maze gushaka siga umugore iriya yasanaje ku ishuri. No ngo tugere hano. Bya bintu abantu bari biringiye. Ndavuga ngo ngiye kumujana ku bitaro bazamashika bahuhe ingwara. Igitangaza Imana yakoze n'ubu ntazibagirwa. Ngo bamujane ku bitaro tumugijeje ku bitaro. Abaganga bashaka ingwara barayibona. Ngo dusenge turi muri Texas. Imana imbwira gahunda nkora ntoya ingana nkuko. Mwumva iyo myaka yose uwo mwana yagwaye abantu bazi ngo tugera muri Amerika abaganga bazokora igitangaza. Yari Minisitiri Imana yantegetse mukorera gahunda. Ngo mukorere gahunda yasoye ku bitaro kwa kuguru kuruma n'ukuboko kurakira gahunda. Uwo mwana yamakira kugeza ubunyine. Igitangaza cy'uwo mwana ubunyine n'umugabo tungana. Umugabo w'ibitekerezo kandi ugira ubwenge pasiteri waramuzi. Boshike nama mushingira umugore yaje kuzasanga naramushingiye ubunyine afite abana 3 n'umugabo wubatse. Umunsi nari kwandika umwana nabitse umurambo mu kuriwe ndavuga ngo Mana umwana aranganga koma ngiye gupfa uko tutuse ndavuga ngo ngo mara namavuga ngo sinsenga n'ukuri wa Mana sinsenga turi kumwe kuba twavuga ngo uri hafi kurusha umwambaro ni w'ikereye ariko nyuma y'umwambaro uri imbere y'umwambaro sinsenga mubishi turavugana ngo ukuri kuzima nimuzoza mubona pantara magutya mutubwa nawe sura mukecuri we atagomba kushana fitaho Yesu yankuye fiti ibyo Yesu yankoreye negamira mwabagabo mwe utekereze ko mwari uri burara ari bushakwe akaruka ibase yuzuye amaraso ukayirengeza ukarakwimena ngo mara namwe ngo ma ndarembye tuzi usenga tuzasenga reka mvugane nayo gusa tuvugane ndavuga ngo Mana ngiye kukubaza natoraguriye naka nahuriye naka iwacu nyaramuhuriye yahinze nkagenda akajaburura ibigori kandi nari nzi guhura kajaburura ibigori yahinze kabihura ngashokora nkajabika ngasiga mfundikiye ifu yumye yahinguka agasanga ifu yuzuye urutaro atahuye. Ese bazaga bamba umugisha w'umuvumo kujya bazaga bambwira ngo no ngo manda fantasi kujya bazaga bamba ngo tuguhaye umugisha vuga wa munsi vuga wa muntu yavuze aya magambo
uyu mwana ese tuvuge gute wajanye umwana wa mbere ujana uwa kabiri sinazimuye umwana wanje wa mbere umurambo barawuzanye ndavuga ngo sindira muzane senga Imana yo mu ijuru yagiye mu ijuru uzomusanga sengera umurambo baramujana kuko nagize amezi 6 mba ku gipoyo Imana irankize ndavuga ngo se igamigisha yose bazaga bamba wari wagiye uyu mwana wa gatatu apfe tonko dusona abacu turi kumwe barabizi umushiti wari wicaye wari mu yindi nzu hari saa 7 z'ijoro umushiti wari ujyanye mu yindi nzu twari twegeranye ngo bucye mu gitondo yamazuka nari nkinguye gutya yamaze arandamutse arambwira ngo wamuzeyi amagambo warayivuze Imana data rurema yarayimbwiye ko umwana watazopfa Imana yawe cyera nukuri vuza aya magambo kubera aya magambo bene data bavuze iyo bavuze amashimwe baza basembuza mwene data nawe asekura kuvuga ngo muza muvuga amashimwe amwe ngo ayandi muyareke muyavugire mu ibanga muvugamwe ayandi muyavugire mu ibanga ayo navugiye mu ibanga niyo naboneye mu isubizo uyu ni umukurikira uwo mwana wari waragwaye umukurikira n'uyu numukobwa wawe uyu ngo amare arabyara umwana wa mbere arabakwa umwana wa kabiri mujana ku bitaro ku Muyange bamujanye kumubaga ushike ndavuga ngo ariko wamana kubera iki nogira igisuzuguro cyo umwana waje kubagwa iminsi yose ngo amare ubwo nyine amaze kumutera inshinge zo kuja kubagwa arabyara umwana arahweragira iminsi 30 umuganga yamaze arambwira ngo senga y'Imana yanyu muzamusenga ndasohoka muri koridoro y'ibitaro ndavanga ariko wamana kubera ikavuze ngo ni Imana yacu uri Imana yacu kandi uri Imana yaje haleluya yego uri Imana yacu ndazunguruka ibitaro abana barabizi ndabizunguruka ndavuga ngo Imana yacu bazi abarundi batazi baje kumbwira ngo sinkogwa n'isoni ngo badahugwa babone nyajanye umwana ku bitaro muza n'umurambo tunkoze isoni nunkoze isoni kandi bavuze ngo Imana ni yacu ndareba hose wongera kujya mbona bara ngo zana amahuzu y'umwana yahembutse ngoze Imana icyubahiro yeme ayo yose yavugiye Imana ni umwambaro wawe iyo ufite ubukene Imana izi kwambika iyo ufite inzara Imana izi kugaburira murandemi ni ukuri kw'Imana murandemi kubera kuko tuba dushima bamwe akagukinyika wese ngo mwashimiye kubera uko tukama ducika intege ariko musuye kunyemeza kuko amashimwe y'Imana ari umwambaro waje novuga menshi yeme Imana yankoreye ikintu mu Burundi barambwira ngo zana ifaranga 1,010,000 nine yo kuvura uwo mwana w'umukobwa ndavuga ngo abanyamurenge bose niyenda ndi bose ibona kandi ntawuzi nari muto kuko mwene data yavuze ngo yegamiye inzu ntekereza ubukene bwaje ntekereza nuko naho nokiza ifaranga ndahabura ariko negamira Imana ndagenda naja munsi y'igiti ndavuga ngo wamana yaje uriye umwana waje yamafa gucya karenga kandi bavuze ngo yokira habonetse umuganga Imana yamivuga ndayumva mu biti cye mu biti 9 ntimwibuka bya biti 9 Imana iravuga uko imikoro yayivuga nuko Imana yari kwivuga yamembwira ngo ariko wabaye gute tasangira gute nahoga nafashe ihuzu ayi reka ndondogore mama we reka ndondo n'amagambo bavuze noneho yagiye ariko nuko ariko mumbabari sasa urupande gutya totora amababi y'amakaratusi nyarunda mu rupande ngo mare ndapfundika
mureke mbabwire amakuru ya Yesu. Ni ukuri Imana izivuga kandi Imana izikora. Ndayapfundika, amara kuyapfundika ndayubika. Ndavuga ngo Mana, ni ukuri kw'Imana. Sinkeneye 5,000, keneye 10,000. Ibi bibabi byose zihinduka 10,000 by'amarundi kugeza ngejeje 1,011,000. Ngasenga kamavuga ngo ndazunguruka nzunguruke inkike ziyeriko zararidutse bagejeje 7. Ndazunguruka ngo ngera numva kwijwe ry'Imana rimanuka. Wasaze none ngire gute mbere mukubwira ijambo mena y'amababi namangira nki kumusazi ganje nyine kumusazi nyamangira nki ndakunguta ngo bagiye kumbwira ukuntu ndwara pande ndarukenyeye tingahe gambwira Mana icyo nkubwiye sengera banke nayiboneye hano niho nari naho mu ijuru nayumviye ngo sengera banke. Ndavuga ngo Imana ikoze umurimo. Sengera banke ndataha ngo nshike mbwira umugabo nti banke yabonetse. Hatumvaga umusazi uko azasa banke bayi nti mu giti banke yabonetse. Ati wewe gaho uko no gusara ndi wasa Ibujumbura ngo bahamagara nti mwe mureme banke gusa mugende turayifunguza nta faranga nti nabaheze 5,000 mugende muyifunguze mu gitondo bampeze 1,000 tingize faranga mugende mufunguze banke byama biza mu nkambi umuntu wabizanye n'Imana iragaba tingize faranga bohereje ngo muvuze umwana ndazohereza Ibujumbura ntingaye mufunguze banke muza muzishiramo kuri kuzima kw'Imana yo mu ijuru. Ifaranga ziraza gutya 1,010,000 renera. tuvuga ko abantu nabo kubera ko ari igihe cy'amashimwe umuntu ubwira akajambo n'akaza afata umwanya
yumva ko ari ishimwe yobwira azoza arifuka. Uyu mukecuru utavuze ubuhamya bukomeye. Yemwe shimiye Imana, uyu mukecuru anyibukije ibintu. Ngira akana k'agakobwa kamwe, ntawe udakunda mu bakobwa, kamwe gusa nakubwira. Ako kana k'agakobwa ndi Nairobi kararwara, sindabwira abavandimwe banje, karwara umukondo. Kajanye kwa muganga bamantransfera Kenyatta Hospital, bampa urwandiko ruresha gutya, kagiye kubagwa, gafite amezi 5. Ndangije mfata rwa rwandiko, namambwira madamu uyu mwana wanje ntabagwa. Twarasohotse gutya mu bitaro badutransfera ngo kagende kabagwe, nama ndushanyura ngeze hanze, namambwira madamu ati dutahe, uyu mwana wanje ndazabagwa. Mushike mu rugo ndamusengera afashe ku mukondo, n'ubu ni muzima, n'umwana w'umukobwa ufite imyaka 9. Shimiye Imana yuko umwana wanje atabazwa, nta n'uzabagwa. Icubahiro kigarukira Uwiteka Imana. Imana ibamugisha. Ngo yinjire mu mashimwe y'Imana ni password. Ukinjira mu mashimwe y'Imana. Bwana asifiwe. Ibyo mama havuga twabiciyemo simbisubiramwo, ni byinshi, ariko Imana ifite aho